Seçenli oyuncakçıların bilinenlere, telgeye bilgetlere, anlık, bilbitlerin görbütlerin sihirli gergeklere. Seçenli ıyga, cılız oğul, bir muhulet, tümlü tühe, örü sorar durar. Seçenli ıyga, bay bayına ıyga. Bayına kımız hatırktağı, gınıha bağı sirge,
biri köme. Alas sayet kölege muhlı bulatulat. Saka kiliti oldu bararıdır. Hayata da ağır. Bay netten kordar. Un kulağım blau tutus takım balık gönül kadar ebit. Ol evde. Köçü go vasla sınırda. Aydare yer sokta. Beğusla yer sokta. Ona mumka bütüda bay mayga maktanavut. Balıktı bararıcan hallarına keten kör. Balıkta künge elbak balığı tutuğunsa. Ağız tımlı künge kıra balık kalır onunla. Sahı ıyttası kalır, elbak balık kalır. Erge kıçağı diye ayağı tutuğu. Balık sırda yoğur balıkın bütün balık ahı diyorma. Göl içinde öğürgenen kıkara balık verir. Baybayla ne çıkıyor? Anzalina balık da uğrarda salgınga alırna diye de bildi. Antık kinni salgınga da kanalır bulla diye. Kıla da oğullar kenyağa salgınna da. Doğanlık buğaları doğatın doğuşlardan bilirdi. Ütö kunen kıhım göl muğunan bürülüğüne salgın kirbekke oğanına harmaydarga narıhan kamabit. Balık tığınargar olu sığırıhan bolar abit. Sorok tügannanda balık alıyor nestiyen söp abit. Oğul hem balık sıktar kamikten kamigar ayban tahatalirler abit. Sağ sorduk salgın nada kamigar ayban tastaktırana olu salbak balık yiyor mıhtahan tüher abit. Göl haramaydarım bıhaçınan, savgın killere açınan boğar bit andatır. Jetin göl kıtıtı garamaz der bit. Kini o angar, o an ikim nütahat iya hıcan sabi bit. Kira taksa kıraki yaybanları tahtalir boğuna gölga savgını killere diyor. Ayalha baraksan bartın koran istat sahlanlar bit. Çok kadiydi. Bilgi oğullar zatenle yapadılan uyanma diğer mukalıbıt. Kaydak, toğa, diye bullak kadına. Tebenet rubrikanı korokayın. Tögünün oğulları iki korağı tebenet kamsanılağın o rubrikanı. Itaçı Matveya Fayal saha türüdülüge mukalağın. Uhum kığını torur butular, balık bu sürüne halık boğular. Günah balık yedak bitine, ırgı haptar bada ükken. Oğanın yağın kıtatar harağın, haraq katariga olus duhalağa bit. Bilgi bugün muğalağın annunanyan kırıq bit. Darobi yağıtı tumsarar turga muğalağa takpız boğuluktur. Üsü biter bir soğuk muğa boğulallar. İyi muğattar bu. Sittihi denelilerin ararı hoğdaqtar. Vonçoğu balık. Bizim balık tabi. Göt tükürükçü beliyettinden durar. Bu kölü hitten kimne taqsı hoğdaq. Köl biri tükür çaddaq beliyettinden durar. Bu xattır yettiği cana balıktara kırıtan tutan olan çardaqı halasvallar. Çardaqı halastırgar diyeli balıktar maqsan kodoklarının öbebir. Xattır üstte balıkları tutanmaran çardaqı atana albalıkların atın ağımın xalı bolar. Oğların yüzünü hülaydı tu. Oğlar gün tümenge muğalap. Adıgar bu balıktan tuğunan döyle olbaq. Ayımne şurulluğuda, ırıllamıda boloy. Sakana sakada ettik. Amungun tuğugar tuğulaspıt. Çulu Suriyatçıbıt Platon Alexeyevich Yunuskay bu yıl sürbe 5 sağın dolar. Юбилейдақсылар. Üçe gününden Platon Alexeyevich Yunuskay ağlarga sürübüt kapsanları alı salbaq. Ol kurduk bulka sığına mehaleşen bulçut kordaq sırılarının. Oğa kuyurdu turar kapsana. Onda da atıttar. Oğa kuyurdu turar kapsana. Sırdıkka, yürekka, tardığını, talahını. Dayduga taptalın kadırır. Bu kapsanın elbaq spektakl turarılığıdı. Kine huluğudu. Bez multfilm onuran oğlarga bilgihinirerler.
Бу улуу айымниганан, татталуугар чырттах нәйлегер, халнағы көлігер, 2-нче жыл салаққы памятник тұрарлуғыд. Талы таттаға көлейті жан әвіхет о памятникті білсехерін. Төрәбіт дөйді тоқтын сағаланар. Төрәбіт дөйді сағаланар, Аллаға ертімдейер аға таптылықты. Патриот рубриканы көрікпен. Олар төрәбіт дөйді қантын сағаланар. Ебіттен ағабыттан, бірге төрәбіттер біттен. Уруай мақтар бұттан. Төрәбіт алаған жөттен. Аллажы күдік түгірі қаластаттан. Сібікілер түттін. Пайенерді қалын тұттан. Өдік сымыра қаяттан. Үк күннеді берген юрағылар бұттан. Тайдым өйек жөттін. Төрәбіт дөйдікіне сылғына сылас. Сұрыққа жас. Кинеяқы тәрнәс бәттір ұтын дөйділар. Дөйдіғытын таптаққа, дөйдіғытын қырыстаққа, сайдырын туар қылыққа. Лина бойга ая төрәбі күні болар әвиді. Олыс бәтті. Тугу қайдаға ағдылыр бітін, тугу бәләқтер бітін толкойды оққан ада. Анук, мен сами сөйлер, бұранығым төрәбі күнілі. Менеме, антына мұқтар төрәбіт күні қайда қалалары болой. День рождения – это веселый семейный праздник, там дают подарки и веселятся. Но в каждой стране есть своя божественная традиция. Сегодня я расскажу вам о том, как празднуют день рождения в разных странах. В России принято приглашать гостей, накрывать вкусный стол, гости имениннику дарит подарки. В Мексике именинник не вставает свечи. Вместо этого они связывают глаза. Именинник распевает куклу по имени Пинята, полную конфет. В Германии с утра готовят пирог горящими свечами. Свечи должны гореть в течение всего дня, весь день. Именинник вступает в свечи и загадает желание после божественного стола. В Корее день рождения кушают и лесные пирожки. Говорят, что именинник этими пирожками угостит много людей, он будет жить долго. В Китае кушают и длинную лапшу, она символизирует долголетие. Имениннику дарит, в основном дарит деньги. А Англия записывает судьбу. Для этого они кладут записки, предсказания на торт. Таким образом мы узнали, как отмечают день рождения в разных странах. Happy birthday to you! Картошка деревья! И на лугу резвится тусовка зайцев, ушами хлопая под праздничный бит. Сегодня пати, все хотят потусоваться, и песня шнуфеля гламурно звучит. Джей, 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 можно погромче сделать. Джей, 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 танцуем под бит. Джей, 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 можно погромче сделать. Джей, 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 танцуем под бит. Раз, два, три, четыре, зайцы тут. Раз, два, три, четыре, зайцы ждут.